Ngira ngo mwese mumaze kubibona ko mu gihugu cya Tanzania ibintu bitameze neza, ko hari imyigaragambyo imaze igihe nyuma y'uko uwari perezida wayo Samia Suluhu atsinze amatora. Ibi rero hari abatarabyumvise neza cyangwa ngo banyurwe n'ibyavuye mu matora, bahisemo inzira y'imyigaragambyo. Gusa ibyo ngibyo byose byo tugiye kugarukaho nonaha, ahubwo ubu muri aka kanya ngiye kubabwira bimwe mu bibabaje cyane biri kugenda biba muri Tanzania. Nk'icyo twababwira ni itwika ry'umuhanzi Diamond Platnumz, aho abigaragambyaga bamutwikiye inzu nyuma y'uko agaragaje ko ashyigikiye perezida batoye. Ibi ngibi abafana berekanye ko bitabashimishije nyuma y'uko umuhanzi wabo bakunda cyane Diamond Platnumz agaragaje ko ashyigikiye uyu muperezida watowe Samia Suluhu. Bagiye ku nzu ye barayitwika, abashinzwe umutekano bahagoboka, ariko inzu yari yamaze kwangirika yahiye cyane. Gusa mbere y'uko tugaruka kuko byaba byagenze n'icyaba cyateye bino byose, ibuka ubanza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe muri video zitaha. Muti rero byagenze bite? Ubundi hano muri Tanzania nyuma y'uko amatora abaye, bamwe ntibayishimire, bamwe ntibishimire ibyavuye mu matora, abandi bakagenda bavuga ngo amatora barayagurishije, ngo bashyizeho ibyo bashaka, ntibemeranywe n'ibyavuye mu matora. Nyuma y'uko perezida wari ucyuye igihe Samia Suluhu yongeye gutorwa akayobora iyindi manda, akamutorera iyindi manda, hari abahanzi bamwe na bamwe bagiye berekana ko bamushyigikiye. Ibi rero nyuma y'uko atsinze amatora, abo baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa batishimiye y'uko yatsinze, ntibabyumvise neza, bahisemo kugana inzira y'imyigaragambyo. Ibi rero nyuma yo gukora imyigaragambyo bagenda batera amabuye polisi, batwika ibintu, bangiza ibindi, bakora imyigaragambyo itari sawa, hari abahanzi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye uno muperezida. Abahanzi rero nabo bakimara kugaragaza ko bashyigikiye uno muperezida, nta kindi kintu abaturage bahisemo gukora. Abaturage batabashyigikiye bagiye ku mazu yabo no ku ngo zabo barahatwika, bahatera amabuye, bahatera ibiturika, inzu barazangiza cyane. Rero muri urwo rwego rw'abahanzi batwikiwe ibyabo, harimo n'umuhanzi Diamond Platnumz, aho umuhanzi Diamond Platnumz inzu ye nayo yateweho amabuye ikanatwikwa bikomeye cyane, nyuma y'aho agaragarije yuko ari gushyigikira uno perezida ucyuye igihe Samia Suluhu. Ikindi kandi gikomeje gutera abantu ubwoba ni uko kugeza ubu nyuma aho amatora arangiriye, perezida wa Tanzania Samia Suluhu nta muntu uzi ahari. Birimo biravugwa ko hari abihishe inyuma bashobora kuba bashaka gukora kudeta hano muri kino gihugu cya Tanzania. Icyo turi kwibaza, ese kudeta koko yashoboka? Ibyo ni ukubihanga amaso tukareba ko byakunda. Gusa icy'ingenzi twakomeza kubabwira ni uko inzu ya Diamond Platnumz abashinzwe umutekano barazi barahosha, bazimya, ariko nyine inzu yarangije kugaragaza ko yangiritse cyane. Rero ibi byatumye Diamond Platnumz hari ibintu byinshi ariko yaragiye gukora nyuma y'uko abaturage bamuteye ibo bakamusenyera. Rero turakomeza tubakurikiranira amakuru ibijyanye n'imyigaragambyo muri Tanzania. Ese perezida ari he? Ese ibi ari kubivugaho iki? Ese arabikoraho iki nk'umuntu watsinze amatora ugiye kongera kuyobora igihugu? Ibyo ni byo twiteze guhanga amaso. Nongera kukwibutsa wowe utarakora subscribe, ibuka gukanda subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana nanjye muri video zitaha. Njye rero wabagezaga aya makuru nanayabateguriye nitwa MP Official. Iyi mwakurikiranaga ni amashyi yose. Mukomeze mugubwe neza, mugire ibihe byiza
mukurikirana n'ibindi biganiro tugiye kugenda tubakorera mu kanya kagiye kuza kari imbere. Icyo mwebwe musabwa ni ukunkandira subscribe ubundi nkabaha amakuru. Ciao ciao.